Best Collection Mizo Channel clear tu te chibaivek ule. US President Donald Trump chuan Supreme Court jachatana arot ami koni beretin Catholic rin na kalpui chu aza thu asoi arin na chungchanga inrol katum lo United States a hian Catholic rin na du lo na hian hmuna changtura ni lo ti in Supreme Court jachatana arot ami koni beret chungchang asoi faksel tu tam takin ami koni hi Catholic ani si a Supreme Court chunga thutluk na siam na hian arin na Catholic huang chunga tanga ngai dana nei mangin court thu arem fo mai lo mo abik takin nau ti tlak chungchanga te hian hlei takin ro rel mai lo mo ti a Trump an zo na chu changin Trump chuan arin na chu kaya soi thei ani lo Catholic rin na dau zonga chet na hian US a hmuna changai lo ati athu soina hian president chuan Democratic Party chu ron hrut deuh hroin Democratic Party kalphung hnuaiah hian Catholic rin na mau sama dodal na omani chu wangin mipuin Republicans lama vote an penge yang ati ani Biden an Catholic rin na mga kai khroya ni thu a insoi US presidential election boruak chu achim china sang zela debate soihlo takan naya moderator ma Biden le Trump chu anin chapchar ani ringot mai midangin debate hi chu anron soinual to a rule deuh hleka hian han soi veta ila in beidan hrang hrangin anin nor ton ta a che ol ruk chungchanga Trump chu pu ani a ani ang billionaire in dollar zasari somnga chau chhia chhungut anga an be hian mipui ngai dan a hruai koilu tuklo ni inalang Catholic ko ran chungchang mangin isu an siam le meka Catholic rin na mga kalkhu Christian tamber Poland ni a ko ran mi te minan tum ve ve ani Trump an US a hian Catholic rin na ti botum na hi a thleng tur ani lo hulhual ati lain Biden chuan Catholic rin na mga choi seilen kani ati ve thung Alfred E. Smith Memorial Foundation dinner candidate pani te hi anin lan ve ve a thu an soi ve ve ani Catholic chungchang chu an soi berani a Democratic candidate Biden chuan Pennsylvania a Scranton khochuak Irish Catholic no pang ni trin kani ati keimani tan chawa in hamboi man kan ni lo chuan lo omzel turte tan kan chet chu anga yani hei hi kan mo phurna ani ti in Biden chuan na soilang bok Trump campaign committee chuan debate dan kal mangthla kan du lo debate voi ni lo om le tura debate dan kal phung ti danglam Trump lam hian an du lo wa engma ti danglama thlak thleng kan du lo ani ti in Trump campaign advisor Jason Miller chuan reporter ma a soi anni huna thole ni September ni somni pakwa a debate an naya khan Biden a thu soila in Trump chu a in rol na sama ma ni in media tam takin an tar langa moderator Chris Wallace a thu soipo ati balha fawani Biden pon trong kammoi nai amang vek big lawa het lo ngoi te lo ngoi mero ti ten Trump aron in rol chu akhak let ve bokani debate rule hi thlak tumna rotna oma Trump campaign committee lam chuan angaya kalpui han du thung Trump an dollar zasari somnga chau chhia chung lut ti thu ronvor darma satu New York Times chuan Trump polin debate kalphung thlak danglam an du lo chungchanga Trump chuan Biden hlau ti in anlo zia kur le ngei ngoi to ani samul pha thlani som panga na Miami a debate voi ni nan nei le anga ni somni pahnia Nashville debate voi thumna an nei le don bokani party pani ten suman tuak mek President Trump chuan ama thlop tu then khat tele campaign sum tuak tu tenen in mu khom nan buat saya National Golf Club mun Bedminster New Jersey a munan mangani media lam so man ni lo thung Joe Biden le Democratic Party te po sum tuakin an boi hle a Trump le a party te tuak chu aya tam Biden a poll te hian an muto ani dollar mak te duai zanga somthum pakhat lai Biden a poll hian an tuak nga to a Trump palam ve thung hian dollar mak te duai zali somsari paruk an tuak chuak ve to bok kan soile kan hriat angin debate an naya khan President Trump hian Biden a thu soilai ti boitum ni om taka alo in rol thin chungchang chuan debate zo hnuwa ti ati tama Biden an Trump a khapnan lo ngoi mer ati te po chuan
soizui hlo ve tho bok hei wang hian debate nei le huna midang thu soi lai lo in rolan om chuan an microphone ti top sak zel tur ti in debate kal phung thlak dang lam tumna a oma hei hi Trump le Apple ten an du lo kha ani Trump chuan Twitter a du lo zia atar lang hal bok he debate hi Democratic le Republic Party ten commission dina an buat sai ni a buat sai tu te chuan Trump emo Biden emo mi thu soi lai ti boi thei tura lo in rolan ni chuan an microphone off sak turin moderator chu phalna pek ni se an ti ani debate moderator hi Fox News presenter Chris Wallace ani mi khak fok re ve ang chi kha ani in ria anga an soi ang khan a thavek tho mai an thu soi lai microphone off sak theina moderator pek tur ti te kha ka din mun hi thil nuam ta kan ran lo president le mi pui inkar omin mi thu soi lai lo po cha chu debate lia microphone off sak ngai anom chuan engi an soi hre lawin inom to mai thei ka din mun hi chak om takani lo ani ti in Wallace chuan tukin jing zirtop ni October ni hni jing khan microphone in off sak theina an pek a hu phur zia a soi nge LGBT tamsokin Biden an thlop US President thlan ma thakhat vel chau a om tia US lesbian gay bisexual transgender LGBT te zinga ngai dan lak na result hriat ani ve ta Joe Biden a thlop tu an tamjok fe mai LGBT ho atanga za som sari paruk lain November thla a in thlan lo om tura Biden an vote tur thu an soya za som pasari chawin Trump an thlop thung LGBT te ngai dan lak hian poimo na riawana ya US a khuan heng ho hi an tam em awanga ni soiwar deuh phei chuan US mi pali zinga pakhat zel hi LGBT an ni an ti hial sang hi som paruka Trump chakna state LGBT ho fui poran ni Biden a vote turan tam pha ta nia soyani Donald Trump a fapa Eric Trump chuan hengai dan la khom tu te chu a soi sela tun hnaya TV interview pakhata LGBT te hian Trump an thlop tur thu an puan hnuwa hetiang hian mi pui ngai dan ruai koinan Paul buat sai ani Paul buat sai tu GLADD te hian ma an la ani ati LGBT hne ngai dan la tu te hi LGBT ham thatna ta na Paul indin Gay and Lesbian Advocates and Defender GLADD te an ni President Trump an ripuya kai ni nga ni October ni khat ni zan khan President Trump chuan anu pui Melania Trump nen COVID-19 an kai ve tak thu asoi advisor Hope Hickson ripuya kai nu an kai ve ta ani Trump chuan a mai na lo soi lok to advisor Hicks chuan ripuya kai thu le an din hun hra chiang tura an test ve ngal tur thu alo soi to ni nga ni zane mo zirtop zana emo result a chuakang ti in alo soi to nge Joe Biden nen debate an nei zan po khan Hicks hian a toyom nge ani ni lai ni September ni somthum khan Minnesota President campaign na Hicks hian azuya US President chuan na trin Marine One helicopter mangin White House lama an thlok khole nge ani soitur tam hle ma se du tok le phot mayang kan chun jom le don nia ole khati jong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan clear ho the ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le ve ko le